May hapon dia mga boss. Time check, it's 3 o'clock sa hapon. Paingon tao Grand River Hospital para sunduon akong misis. Then mo diretso mi sa Victoria Park para mong tanaw kung unsina sa Cultural Heritage Month. Ayun, naday mga street food galing sa lain-laing mga country. So don't tanaw dito. Way Back Lunch is coming up again on Monday with Emily. She plays all of your favorite throwback songs, or as many as Nata sa Grand River Hospital main entrance para sundoon akong asawa. Nya, kumusta ang trabaho? Okay naman. Hello, kamusta? We're back again. Welcome to the Asa vlog. tang idag parking sa Victoria Park? Oh my goodness. Kami sa parking doon sa Victoria Park. Ito magbayad sa amin. So nami sa entrance Sa event. Ano sa man event siya? sa Cultural Heritage. And to finish, I have the honor to introduce to you the members of this group. And we have Junona from Romania. Use it. It's also Humidex 28. Make sure you drink lots of water, lots of great food here. Also wanted to mention too that the Lost and Found is right here in the yellow and white tent. Okay. Our next performers. The Filipino-Canadian Association of KW, their mission is to preserve Filipino customs and traditions by promoting and developing its arts and cultural heritage. Please welcome, in the rain, the Filipino Cultural Show. Kaon diri. $10 combo. Chow mein, vegetable, chicken wing. More magalang sa TNT.
nata sa likod sa park. Ang ilang naadri kay mga handicrafts, mga ready to wear. Mga bossing mong wa may nakita nga murag danay kanon nya kasya pud nang ginadawat diri ngita umig ATM so moton lang yo ano mall para balit sa ano fast food. Ay, mga doon na lang mi og mall kay palit mig sudan ug pagkaon para dinner kay dito sa festival do na ay mga pagkaon pero kasya nya card na biya karon dinhi nagsabi ka makadalag cash kay di man kay ginagamit ang cash dinhi palit unta mi adtong turkey nga legs kay i-try na mo kung lami ba. Hi guys, naabot na mi sa mall para magpalit og food. So mo lang to guys, naabot na mi diri sa palay, manami kaon ga tanaw nang ko YouTube lipas oras dayon ugma manimba mi. So kada lang, kung nag-enjoy mo sa vlog, please like, share, and subscribe. And see you in the next one.